هەر سێ ڕۆژزارێک تانکەر ئاویان پێدەدات تانۆرەیان دەگاتێ تانچەکانیان دڵۆپێک ئاویان تێدا نامێنێت ئەمە حاڵی دانیشتوانی گەڕەکی زوندیانە لە سۆران گەڕەچێک کەمتر لە کیلۆمەترێک لە ڕووبار دوورە سعاتێکی شەوێ دوێ شەوێ ینی ماقولە ئەوەی بەردەن بۆ وەختێک و ینی سعات دوێ دۆنزدەیەکی شەوێ خەڵکی نووسیان نەشت بێتە دەرێ ئەوەی ینی مۆڵە خو پێ بشور مەسەلەن شولە خو پێ بکاتن لە نواتوەیەکی هاتینەوە هەتا ئێستاش ئاوی دروستمان نییە یعنی بە تانگەر ئەومان بۆ دێت هەموو سەران ئەو بە تانگەر دێتن نەک ئێمە بەتەنی ئەو محەلانە هەمووانە ئەگە ئەو لۆ ئێمە بێت ئەمە نەمەزاخی دەبی دوو مزاخی لێدەم هەتا ئەوە کرد بشتە سەربانی یعنی ئەگە ڕۆژێک کارەبانە بێ دەبی بچم بەنزینی بکڕم لە ماتۆڕی بکەم تا ئەومان هەبێت ئەو بشتە سەربانی گەڕەکی زوندیان 31 ساڵە دروست بووە زۆرترە و خێزانانەی تێدا نیشتەجێن کە لە ژیانی ئاوارەی لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان گەڕاونەتەوە ئەوە ساڵێک و دو ساڵ نییە یعنی 22 ساڵە پرۆژێ ئەوە یعنی نیویۆرک گەڕێکی پتر بتۆنکێرە ئەوێت دەنێ و بتۆنکێرۆژیک هەوی نێجۆری ئیزدحامەکە زۆر زۆرە هەی یعنی مشکلەی تای دڵنەخۆشیەوە چێت بیت بینێ جەماوەرێ ساڵی ڕابردوو بەشێکی گەڕەکەکە تۆڕی ئاوی نوێژان کرایەوە و کێشەی کەمی ئاوی نەماوە پرۆژەی ئاوی خواردنەوەی ئەم گەڕەکە ساڵی 2005 کراوە لە توانای پرۆژەکەدایە لە کاژێرێکدا کەمتر لە 400 مەتر سێجا ئاو بگەێنێتە دانیشتوانی لە کاتێکدا ئەو کات ژمارەی ماڵەکانی 300 بووە و ئێستا نزیکەی 2000 ماڵ نیشتە جێگەڕەکەکەن تا دێت ژمارەی ماڵەکانی گەڕک زیاتر دەبن و زۆرنە و خانوانەشی بە شێوەی زێدەڕۆی و بەبێ ئەندازەی دروستە بن تەنانەت کوچە و کۆڵانیان نییە تاوەکو تۆڕی ئاویان بۆ بچێشرێت زیادبوونی تەجاوزە نەبوونی بودجێ پێویست نەشینە تا کوێسەش ئاکار بە تانکر بۆم بەردام بچین بەڵام ئەم ساڵە لە پلانی حکوومەتی هەریماری کوردستان و لەم کابینێ بودجێک تارخان کرا بوو ئەو بەشەیەک و وەکو گەڕەکی دیاریکراوە سنووری شارانی کو شەبەکە ئاویان دەگۆڕدرێت و چارەسەری کێشان ئەدید ئەوەی کو دەمینیتن بەشی زێدەڕوویەکەی کۆنی زیاتر لە 1200 عایلەنە لەمان ئێستا هەرقان لەگەڵ ئیدارەی سوران لەگەڵ شارانی سوران چون ما کێشەی شەقامان هەیە لەوێرە شەقامەکان دیار نین تاکو ئێستا چەندین جار تووشی حاڵەتی لابردنی بۆڕێ بووینە لەسەر زەویێزاری خەڵک ئەوەی کو تەجاوزەکەن یان مەسەن لەسەر بۆری ئاوی خانیان دروست کردێ سۆران سێ پرۆژەی ئاوی هەن بێخاڵ کە ساڵی 2009 دروست کراوە و لە کاژێرێکدا 1800 مەتر سێجا ئاوی پاک بەرهەم دێنێت بەرزێوە و سەرچاوی دیانە دوو پرۆژەی دیکەی ئاوی سۆرانن کە لە کاژێرێکدا نزیکەی 1500 مەتر سێجا ئاو دەگەێن نەگەڕەکەکانی سۆران بەختیار قادر ڕوودا و سۆران 31 ساڵە گۆ حەتان و کەم کێشەیە ئەڤی خەلکی یا ئاوێ نەهاتیە چارەسەرکردن دەمەکیدا سێری بارد ئەوێ ناوچەیەرە دەرباز دەبن حەتان و کە بۆ ئەوی خەلکی پرۆژەیەکی سەروا هەر سێری باران نەهاتیە دروستکردن گو بشێن سوودێژێ وەربگرن مەسەلەیە بودجێ 31 ساڵاندا ئەم دەوێ بپرسین ژێ بڕێبەرێ ئاوا سۆرانێ و دیسان مەسەلە تەجاوزات هەم دەش خەلکیژی بپرسین سەر مەسەلەیە زێدەگاڤیان سەر عەردە حکوومەتەوە بێ سەروبەریا کۆنوکە هەیە و بوویە بربەست ڕێگر یانجام دکارم ببێژم ببوویە یەک جوان هوکاران کو حکوومەت دوێژت ئەس دکارم درستێ خزمەت گوزاریان بۆ خەلکی ببەم ئەبروکەتنەوە بەرپرسیاردام دە ئەوێ کێشەیە بە حەز بکەین کێشەیە کو 31 ساڵە بوو ناوچەیەکێ هەیە دەمەکیدا و جوێن ئاوێ و ڕیبارات بەروارا چوینە نوکەشکە ساڵی دەست پێکردی ئەگەر 31 ساڵە بوو ئاوە کێشەوان نەهات بێتە چارەسەرکردن بوو هشکە ساڵیە و نەبوونە ئاوێ بێگومان کێشەوە قوڵتر و کیرتر دەبە ئەبروکەت بەرپرسیاردا مەهێوانن مەهەنە دوژێ تاخا جوندیان و نونەرێن ئەوی خەلکینە ئەو دە ئاخفتنا دلەوی خەلکی گازن دە و تێبینێن وان دێوەرگرین دێگەهی ناڵیان بەرپرسیار ئەبێن کو مهێوانن منان دێنوێراتیا خەلکێ بکەم برێز میکائیل ئیسماعیلە گەل کاک دیار هاشما و مهێوانن مەدبن وەکە نونەرێن خەلکینە گەل برێز تەحسین سعەبدوڵڵا پڕێوەبەری ئاوا سۆرانێ ئەوژی مهێوانێ مەیەژ ئەوی باژاری گەلێک سپاس هیم خێر هاتن کاک تەحسین ئەس دێل دەستپێکی ئاخفتنا کاک میکائیل وەربگرم و کاک دیارژی دەنە کتێبینیاژی وەربگرم پشتین گەزێمە دەفتە داکو ئەم زانیاریان زیاتر شاوە وەرگرین الگەل برێز کاک میکائیل دێ دەست پێ بکەم هیم خێر هاتن گەلێک سپاس بهەوە
تو شی بیجا من نوش کنگی وارد طول تا خاجون دیان جی و کنگی و کش آول تفته دست بکریه شکی بخیرات ناتدیم سپاسیات دادیم بوی در فته بله بو برچه و رونی اگه مگو دا جنابه تا و بینره تا آگدار که ما گرکم او 23 ساله نک 31 ساله بو برچه و رونی لد 99 او گرکه یا دام ازری و 99 امیل ایران گریو او و وی گرکه امین نشتجی بوی حکومت بخامت عردو کرسته خانی چی کمتر خمینه کریه بوما بلام نسبتا تو را آوه شهیان خانوه دومین مقابله من ادگل جنابتا سبارت به آوا جندیان راستی ل 99 2000 وقت او پروژه بوما هاتیه دانان پروژه که بو کمتر خمیت ده بو کمو کرتی ده بو بلام او پروژه ی هاتیه دابین کردن پروژه بو تقریبا 350 حتی 400 مالا بو بلام نکه بده خو یعنی نزدیک 1250 حتی 300 مالا یل سر پروژه جین او پروژهش هر او پروژه یه بو 400 مالی اجال برهنده یعنی او ناگهی تا قسمه که زور حوالاتیت سنوری من راستی باشه تو شی بیجی من اوه چند سالت تلوی گراکی جی هج نوتونه هیوه تلویری بله هل دست بکو یعنی نواتونه وقتی ما عردوار گرته کرسته ور گرته از آکنجی وی گراکی ما و نونری خلکی وی گراکی ما جی باشه سال 2005 پروژه بو هوا هاته چه کرن بو تاگوتی بو 350 400 مالا بو اوی گاوه کشه هوا چاره سر بو؟ بله تو زانه کشو ما 99 حتی 2005 پروژه دابین گره هر به سیستم تانکی را بود چون او نبو بلام هنگی جی وقتی کوچی بو ابو فجعتی یعنی گرکم فجعتی گوره بو یعنی مازم بو روش بروش گورتر بو و روش بروش مشکلات اوی زورتر بون راست یعنی تو بیجی من اش دست بکرنا اها هر دست بکاکو اف محله اف تاخه هاتیه دانان گرکا جندیان هاتیه دانان و بدرس بونا پروژه جی يعني سري هواج كيشا آب خلاصنا بو هر مرتاح نبونهن نه خیر نه والله میه نودونه هي الايرا فقط سیستم تانگا بو آوی بو متینه جمع او گرفته زستان راستی مشکله کی من بلام کو بیا ورزه گرماوی و هاوینه یعنی روزانه گله و گازنده خلکی تنه مال گله یال متکن یعنی خلق راستی یه ماندی بی یعنی پروژه که 22 ساله راستی یعنی زوره و 22 ساله سیستم آوا تانکر آوا بیت دابین کردن بو جماعت راستی نخوشه یعنی دل نخوشی و اولی چیز بیتن باشه يعني بريا كوين بتشنجين دقا خلكي الوري هبويا بس بشتي كو اف سيستمات دست بكيرن كوب تانكر بو مالن خلكي اف بيتا دان چه سيستم بويا مثلا هفتي جارك دو جار روجك نه ايكي بويا چا بويا اف دابين كرنا اف بريكا تانكرا خدي اوا حسب پیروگی هشتم بیا مثلا دست بگی وکی نودونه هنگی مال کیم بینو ازدحام نبو باش بو بلام دی روش به روش فجعتی گرگ مازن بو دانشتو زورتر بین داوخازیت خلکی زورتر بین احتمالا نگه هنده جاره هفته 2 جاره یا هفته 3 جاره اگه هنده مالا بدته یا ندته تانکر چرا هوات کت؟ قرآن مجبوریه ما هاوینه بمت هاوینه همه جیا مشکل آوی های و طبعا هاوینه گل زستان فرق همه هاوینه مصرف آوی زورتر و زورتر مصرف بید اما مثلا زستان با چیتر بی بلام هاوینه زورتر پیویسی با آوی های یعنی ما بس فامنا بزانم یا بیا قطاندن شهیان خامنیا دیگه هم هین آوید کرن؟ کرین هندک کرن هندک یعنی کیماسیتی نخو دا آوی نکرن یعنی دبید مرو برآورده وضع مادی خلکیش بکر راستی یعنی تو موچه خور به یان دبی آوی بکره یان دبی کارا بکره یعنی هندک جماعت هندک کیماسیات اینته خو به خامت جیانا خو باشه کاک میکائیل تو القلب مبمینه از چه مدف کاک دیاری بیاری ببوره کاک بیار هاشم جی بهوانه ما و جی خلکی بیت آخیه کاک بیار اینجی بخیراتن گلکس باس تو چه بیجی من کشین هوا الگل آوید شنه مثلا بریانو که بشکا خلکی هبو بونمونه بار بشی که تورن آوه هاتی نچکرن پیچه که یعنی بچه استراحت کرد
بس هنجي شوا كسانه يانجي هشت هواجي كيش آوه هيا وبردوامه زور سپاس بو اوی درفت شهیان خان خودی کشا اوی از بچیک بیم هاتانو که یعنی 2001 که نهادونه هاتانو که کشا اول گرکام یا بردوام بویا یعنی اگر هات بیتا چاره سرکرنجی و مواقع کاتی بویا چند روزه که حل بپشتینگی آوابی یعنی قدیمیش که سیستم تانکاتینا یعنی قناعت که وقت برمیله نفته دار دانانا و تانکت آوه یعنی دار دیار کرد که چند آوه بمالات کن حتی اون کجی او کشه ها بردوام یعنی باکی مگویی تا اگر جاره کوش هات بیت چهار سر کنیم شوی کی کاتی تی چهار سر کنیم باشه یعنی دشه بجیمن ببرکات یعنی کشه او بردوام کشه دی دی بس کشه دی کن بس بيت سر مثلا سیستم و بلاف کرنا آوه برای تانکران ام باخی یعنی هکو دبیجن امریکا دی آف هتن دی تانکر آوه هت دشه بوم بجیمن که هر خزانک چه خو حاضر کرد چه تکرن کرات جهید کرانا جهید چوات دا باش کرن جبرکو اوه تو بجی خوش بچیکاتی وزد نوه مسئله دار دا تلنت نفتان که دابزان کچن آف دا امواله هوا کابون بجا پروسه چاوایه کنگی تید چاوات تید بوکه تید شهیان خان اول بدايتي بسال 2000 يعني 2005 حتى مواقع که یعنی آواز کشا تانکا اینا نیا حل بود اما نو که هندک سیستم خوی پروژه غلطه پروژه هندک جیا ضربه هر جیا بوریت واش کستینه یعنی خو وقتی بوری دانای شاهد تایل گرکامه وقتی بوری دانای یعنی بوری درست سرک نه اخستینه جماعت گوتی که او بوریت دشکت یانده آویدتی گوتی یعنی که از خوستامیان تی از مهندس میان توی یعنی نو که زور به هر زور جیا او بوریت تقینه بیج گل هان نو او پیس بونه او بوریانه کشو درست کرد زخت او کم کرد هندک مالا او و باشه یعنی به لوانه مزخه و بچ تسربانی هندک مالا اصلا هر او که زور کم کرد کدوم زخاش لیده نگه تسربانی هندک مالا تانکت بودیار کرده او تانکانه تن ادیب گیری سیستم دایره آویتیو تو چل دایره آوی نوی خوب نویسه بین بله او مال یعنی او بوری کم بوده او تانکه مالی بو باشه که آوی بو باشه که مالات بن بو خرانا بن باشه یعنی بو خرمالا نوچید تانکه باشه بو که ناشید بوان اوید کو آوا پروژه دیهیته او پروژه وکی مگویی تشهیان خان یعنی سیستم که غلطه زور جا بوریت به تقینه زور جا او ناگته او جیت او نگنه او جیت مثلا زخت او یا باش بید بکت سربانی او نبوناچ یعنی تانکر بوان ناچید اوید آف نگهی بوان دچید اوین کو آف نگهیده خلک دی های کو آف نگهیده و تانکر جی بوناچید بله خودی او گلیه که احتمال لو بیت کردن چون دایره اوی دیار کردی گفت هر کسی که او نگته دهن کشف کن اگر او نگته تانک او بود بن که اوش نو بیت حل قناع شهیان خان راسته نو که اول هاوین و زبستان آبها تانکریت زبستان حتی راده که زور باشتره چون هم خلق اوی کم تر صرف کرد هم مباردنینه یعنی هاوینا زورتر ما او کشه هایی بس کشا دیتر زستان و هاوینا مبخوب شخصی پیوندی اب کاک تحسینی و کده مدیر اوه یعنی وقتی او بردان دیار نی شهیان خان هندک جار یعنی بوی ساعت 3 شب زستانه او بو مته بردان ما پیوندی اب کاک تحسینی و کده کاک تحسین او ما گرک هوتتن والله ما کشا کهربی هایی ویری کشا کهربی یعنی چه جای تو نشی دایره که اوید گل دایره کهربی دایره حکومی نه تو نشی تنسیق که بکی موه وقت اوه دیار کردی بی تنده جا قناعت که ساعت 2 یورو ته تنده جا 3 ته تنده جا 5 ته یعنی وقت که دیار نیا او کشه او زوربه وقتا جی یان ساعت 2 یورو یان ساعت 3 شبه وقت که یعنی خلکی گلک گلیت های گلک کد بزار بی قناعت که او وقت او بردانه من که خود پرمدی یا کاک تحسینی و کرده او وکی گهشت یما یعنی بجن اول سویره جمهور او کیفا خود بردد که اواش تشتکه یعنی قناعت که نو بیتن تو سر او هنده خلقی میزاج بزورینه تیگه هشتم باش که شما یا زیادتر یا به اویه که او کشجیه تیگه هشتم القلمة بينا كاك بير هجر هوا يانجي كاك ميكايلي تبينيك هبيتن دش مدف كاك تحسين سعد الله بري افاسوران دنجه هوا فكري اگرين حس كان تبينيك بسيارك هبيتن از حس كم هينجي القلمة بن
كاك تحسين بخيرات انجلك سباس بهوا يعني دبي تزرتش بيستودو صالة كوب تانكران أبوه محلة هتبرن براستيجي يعني مثلا زيادة قافيات هشتم بس بيستودو صالة بر بودجه يعني شو وقت نبوينا كو روشة حكومة إدارية باش بيتن كوبشين بروجي كي دي في خلقي جيب كان يعني عارف بروجي كو هيا برفرحت اللي كان بله سپاس شاید خان با برنامه اکو مختار بحث کردی اما بازم جاری دوام بعد برنامه لسه او گره که با من رابردو اگلسه او پروژه بحث کردم چون راستی که شکل زور گوریه گره که جوندیان اوی وقت مختار بحث کرد که میکائیل فعلا لنوتونا خلقی که آوره گره و تنزیکو 300 عائله حکومت به دعم بعضی منظمات و بعضی منظمات خیرخواهی خدماتی بوگیان لخانو لشقام و آب لو کاتی لسال 2005 پروژه کرا لالان منظمه کی به دوری 6 کیلومتر نیو لخودی گرکه چون سرچه آویان لبرزیویه ام پروژه ل 2005 دست به کار بود 2009 تقریبا اما شاین استارتی پلی بدین چون پروژه که کیشه و گرفتی تکنیکی هبو لروی دیزاین و پروژه که جبو 350 تا 400 عائله دیزاین کرا بو حالا او سردمه کو پروژه که دست بکرا او به تاوی نگشته مالکان پیش او سردمه هر کو برادری بحث کرد منظمه هوپیتات هبو به نزدیک 9 تانکری منظمه بی UN بوانه آویان دابش دکینه سال نوتونه کو آورکان گرانه و UN دابش کردنی اولستو بو نه حکومت بسای 2009 منظمه سحب بو ارکه کفته سر ملی حکومت جی لو کاته بودجه بود دابین کرد با یکو کیشه خلق حل کرد به پیدانی آب تانکر بلام پروژه که به ایش نکرد به توابی اما چندین حول مانده چندین اوی کلا توانی و کوف بجین فرمانگه چون وقتی فرمانگه بود نه مدیریت گویرا فرمانگه آبو تصالات زور محدود هبو میزانیه که زور کم هبو بودجه کی تشغیلی زور خراب هبو زور حول مانده کو پروژه کی بیش بخیم بس نجاحت نه اینا فعلا پروژه که ل تکنیکیان زور خراب درست کرا بو اشراف لسر نکرا بو لو سردمه و ببو مال لسر برابراتی آبی سوران باش لو کاته اما چندین حول دا بو ایکو پروژه کی پیشکوتوتر سردمیانتر بینیم با آگرکه حتی بیرم دتن لسال 2012 لریگای شرکتی که ترکی هاتن دیزاینه که زور باش و ریکوپیک به گجمه 9 میلیون دلار بو ام منطقه کرا اما بخوام یک لگل او شرکت ترکی ایشم کرد یعنی زور به حماس زور به ویکو او کیشه چاره سر کی بلام مع الاسف قیران دارای در خانه کردن بودجه یان گرینگی ندان نزانه به هر بابت که بحث کین بودجه که ترخان نکرو پروژه که وکو خو مایا اما جی مجبور هاتین وکو واقع خو او گرکی لگل برین کیشه تجاوزات کو کیشه سرکی ام گرکی شاین خانی و واقع که دیگه هشتم سور او گرکی ل 350 مال اساس زیاده ل 2000 عائله لینا دیگه هشتم بس یک تشک عاد تحسین 2005 پروژه که دست بکار بوی هاتی جبهه کردن یا دست بکیری کوهین جنات رازینه و بخوجی تبینی سرهنه باشه 2005 حتی که 2002 ماهی که 2012 دست بکار 13 وگا و قیران دست بکر یعنی آخر ریبارت هن بر جندیان رادشن نه پروژه که کوی دیره ده آب بو اینن ده بیرال دن ده کشه بو هوا چبن جبهه کردن پروژه بو هوا گلک صناعی تر نبو يعني هين هسنا كان هيش خمساري هاد بيتكرن كم ترخمي هاد بيتكرن شاهيا خان موضوع جي كردني بروجه دي بودجه حكومت دابين كد بو قضايا سوران من معلوماتك كي قشتيت بدام لقضايا سوران لكيشي او بتن ملا جراك جونديان او كيشين يبوها قدريتان لچم جراكي او كيشي هيا زياتر ل 1 مليون لیتر به تانکر دابش کن تقریبا اما 50% گرکانمان اوانه کو او کیشه تجاوزاتن و زیاده روی آب هيا او کیشه هيا استاج به تانکر دا باشه بی تابع لورزی هامی سوران کیشه انتاجی آب هيا کیشه برفرابونی به خیرا هيا یعنی تو شارک ال سال نوتونه 23000 کس بیت استاب بیت سنتر بیت 175000 کس حکومت بکو پریس نشه او دعم کن لری منظمات لری شرکات شاندک ایشا بکتن است حاليا سوران پیوستی به تقریبا بدونم بکو شورش که موضوعی یعنی بودجه که زور باش بو بیت دابین کردن با او مشاکل حل بیت یک لو گرکانه کو بزقیل نو او مشاکل بله اما پیوستان به چند پاره بو اوی بتوانن کیشه اول سوران چاره سر بکن اما لو کابینه حکومتی زور بجدی هاتین سخا لسر حل مشاکل بله حکومت لو کابینه زور بجدی لگرینگیدان به کیشه آو اسا خرکیه کو حل بکتن یعنی بو معلومات هل لو ماویا
چەندین ڕزامەندی درا لەسەر حالی ئەو کێشانەیەک و بەتان کرد یەک لەوانە گەڕێکی جوندیانە ئەمن هەر ئەو و ئیحالەی بەڵێندەری بەشێک لە گەڕێکی جوندیانم تاوقی کردیە کو دەست بکاربی لە سنتەری گەڕێکی جوانی ئەو شوێنەیەک و کێشەی تەجاوزینی ئەو شوێنێک و گەڕەکە ئەو مقاولە شەبەکەی ئاوی هەمووی دەگۆڕیتن بەدڵنیایە ئەو بەشە چارەسەر دەبیتن بەڵام بەشی تەجاوزات تاکو شارەوانی سووران تاکو ئیدارەی سووران گەلێک زەڵابین دەف خەلکە بزانیتن ئەvên ku tecawuz nebî dê hemiya turawaya avê hêta çêkirin ئەو هەموو دەحال بیتن بەلە هەر هەمووی دێتە بودجەکە بوو تارخان کرا بەڵێندەر پرۆژەی وەرگرتێ لە ئیدارەی سووران ئەو ڕوو ئیحالە کرایە لە دوای جەجن ڕاستەخۆ دەست پێکەتن نزیک و 650 عایلە لەو گەڕەکە لەو شوێنەیەک و فعلا خزمەتگوزاری تەواو گەشتنی قێرتاو کرا ڕەسیف دانرا و خەدەماتی بەتاوی بۆ ڕۆشتیە هەر هەمووی خەدەماتەکەی ئاو بوو ئەو کێشەی چارەسەری بەدڵنیایە ئەوەیە تو بێژی ئەو 150 مالەکەنگی خلاص بیت 650 مال 650 مالەکەنگی خلاص بیت ئەمە تەواقعەکەی مقاول بە 30 ڕۆژ ئەو پرۆژەی تەواو بکەن بە 30 ڕۆژ بە 30 ڕۆژ دەبی ئەو پرۆژە تەواو بکردن باشە بەریە لە دوای جێژن ڕاستەخۆ دەست بەکار دەبێت بەڵام کێشەی ئەو بەش باش ببرە ئەز کورتی و ئاخنال سەر زێدەگاڤیاژی ئاغڤین نوکە و خانیان کول سەر ئەبی پرۆژێ تووڕەوەیە ئاڤێ خراپە بۆ ریشکەستینە ئەوانژی کێشە هەیە یعنی دیارە کێشەکە گەلەکە بەرفرە هەیە و چەند پێویست چەند پارە هەیە حتا کو کێشاوی خەلکی هەمیە چارەسەرکەن مەبەستە قەزا سووران هەموویە بەس ئەو گەڕەکە نەنا هەمی سۆران ئەمن بۆ باسی پلان بکەم ئەمە لەو کوتایە حتا بە سەردانی جنابی وەزیر و بە دەستخوشی بە جناب وەزیر سەردانی قەزای سووران کە لەگەڵ ئیدارەی سووران دانیشت لە کوتا سەفەریخۆ گرنگیەکی زۆردا بەو ماوزوای ئێستا ئەمە چەندی ڕازامەندیمە لەو فترەیە وەرگرت یەک لەوانە ئەو گەڕێکی جوندیانە و لە زمنیوێ ملیارد و 806 میلیۆن تارخان کرا کو یەک لە پرۆژەکان پرۆژەی گەڕێکی جوندیانە گەڕێک گوندی شاوراوە هاودیانە جوونەرەیە و کردنی چاسێت پامپەکە ڕازامەندی دوام نزیکەی 3 میلیارد ڕازامەندی وەرگیرە عینە لە حکوومەت بۆ چارەسەرێت ئەو سنوورە دەوروبەرت مەکو نفسی کێشەی تانکرینیان هەیە یل هەمیە گرنگتر سەرۆکی حکوومەت لە وەزارەتی شانی ئەعلانی زیاتر لە 306 میلیارد پرۆژەیە کردێ بۆ کێشەی ئاو لە هەموو هەریمی کوردستان و لە قۆناغ یەکەم 25 میلیارد تارخان دەکرێت یعنی ئەوە گرنگیدانی حکوومەتە لەم ساڵە بەشە سووران ئەوەی کو ئەمە زانیە میلیاردێک و نیوە تقریبا میلیاردێک و نیوە یعنی ئێستا مە سێ ڕازامەندیە هەیە ڕازامەندیەک میلیارد و 800 ڕازامەندیەک 3 میلیاردە ڕازامەندیەک 1 میلیارد و 400 بەڵام ئەوەی کو پلان هەیە بە باسی پلانەکە بکەم بله بله پاره بو ترخان کرا یا هاتیاس حسابی اداره سوران یان برابراتی ما بو اکو جیبجی بکن هر استا تقریبا 6 پروژه ما لتندر اعلان کردن ل 4 یان ترخان کرا بود جبو باشه بو زدگاویا جیب کرتی کاک تحسینش برکو بس مدقق کامل بلام اگر بو زدگاویا ده چهار سرکن باش مشکله زدگاویا قرار اگه پارلمان کردستان شو که وزم هنگوش آگدارن او قراره حل کوبنه لگل وزیر شانی بحث کرا کو بزودترین کاد ماستر پلانی کوتاه سوران تطبیق بکریتن یعنی با تطبیق بونی او ماستر پلان دیاربونی شقام و ریرابط مثلا شقام مکان عمل توانی خدمات بگینه بس است حاليا اما لو بشي جنديانه اگر او ریرابا او شقامانه فتح نبن اما هیچ ما پینا کریتن چون استجکو گل جناب قصاکم است خانی دروزه که با شاهدی کای مکایل مخت باشه بو چه بسرو بریه هيا بو هر است خانی دروزه سوران گلک جرا مثلا گلیا و یکی تتکن حتی السر مثلا اتومبیل توزو باید سر مثلا زدگاویا بو بسرو بریه هيا بو تلن ایک آوا که دبیت استریت به خدمت گذاری دا از نشم بالام بتم اما بشکل لو خدماتی اما قربانی او خدمات نه ادبی او پسر لشاروانی سوران و لانی اداری سوران ور بگیرید چون اما دتوانین لدو شاروانی خدمات بین اگر شاروانی سنور خود دیار بکرد گرکت خود دیار بکرد نهلی تجاوز بکردن با قناعت طبیعت است مثلا او اوای کو اسم ولا گرک جوندیان دا باش دکین باشیان دکتن پین باشه بحثی باشی مشکلی کاربا بکم اگه مجال فرموگم یک لکیشت است کو او حوالاتی بحث کرد فعلا ما کیشه کاربای هی یعنی او پروژه کاربای اجتماعی نیه کاربای بردام کو خطی خاص خط لگل حوالاتیان هيا او کاربا عکس قضای سوران یعنی مثلا قضای سوران حتی 12 نیورو کاربای او پروژه ل 12 نیورو حتی بیانی کاربای اما مجبورین چه وقت کاربا اجتماعی بگت پروژه ما مشروعی بهش بخین فعلا گل والدین و دخوازم والدان کریه بو هر پروژه اما گل
موالیده هی بس تو ناتوانی 12 ساعت موالیده بهش بخی گوجمه که یک جار زوری گازوئیل اویدی دوت کلفه که یک جار زوری دوتن او بودجه منینه بلا مداویل برورتی کارابای کر سوران کرده ام پروژه و ام کارا بگین حتی خود جناب وزیری کارابا لسوران بریاری جیب کردی پروژه کیدا بس اما نزانیم بو جیب جنابی تو کارچیا حتی اصلا نم ولا ما کما نزانیم گلک سپاس کاک تحسین گلک سپاس کاک بیار گلک سپاس کاک میکائیل اجبركو دما برنامه بداية بو مجي حول دا بترين برسوان ور بگرم اسيفيت كان وجرا دوام برنامه بوانا چت كان اسيفيت كان يعني بو جرا بهت ام بحثا چهار سريا كشا وان بكين كشاوه نبتل الجنديانا ونبتل السوران السرانسر هرما كردستانيه بو الصباحي وبو روجت بهت جي بيگو مانم دي ببرفرهتري ومزنطيه بحث بكين سپاس بو هوا كهل گلنا بونا بفرسيارا ايرو